Rukaze bamwe mu mpamagara yitwa abajensi bakurikiyeho ndabakira
byacu tuba twabiteguye kuri gahunda, ari nayo mpamvu ubona Africa niba yambaye ibyayo kandi bijyanye na African, umuco wo muri Afrika, ndetse n'abana bari imbere mukabona ko ari ibintu bijyanye na modern, ari ibintu bigezweho ubu ngubu. Okay, murakoze cyane. Yego murakoze. Komene kumashi cyane Berwa Fashion Agency. What is the meaning of Berwa Fashion? Berwa koko. Afrikundi Mesevi. Komene kumashi cyane. Baita Kigali Fashion. murakoze aye mikoro yegera imbere umuyobozi wabo afite ubwoba. Mwiriwe neza. yego Iyi ni Kigali Fashion Novane Group y'abamodo ikorera Ikarama na Ruveje. N'ubutaha muzadutumira. Murakoze cyane. Ndashimira abamodo banje ewa. Abakozi tumukorera mu nzego. mikoro Umurenge wa Kigali, Akagari, Akarere ka Nyarugenge. amazina yawe bakwita ngo iki Twizere Imana Jean-Luc. ese Twizere Imana Jean-Luc. Komene kumashi cyane.
agera imbere. Ikibazo cya mbere kiragira gutya. Turebe. Watubwira. Yarifuza yuko yambwira ubwoko bw'imyenda yambaye. Murakoze. Uhere ku rukweto mpaka ku ngofero. Murakoze. Yego. Sinabona ukuntu nsobanura uru rukweto cyangwa imyenda nambaye. Ariko muri byose ndi umushumba. Kandi murabizi ko umushumba buvugika bwinshi. Harimo umushumba wo mu rusengero, hakabamo nanjye umushumba uragiye. Podcast.